Živja družba, dobrodošli pri petkovi angleščini z vašim profesorjem Diegom Živjo. in z menoj, Jano. Živjo. Upam, da ste nadvse navdušeni in da ste komaj čakali, da pride petek in da boste lahko spet vadili angleščino. Naj vam povem, da je z jeziki tako, kot z vsako zadevo, da vaja dela mojstra. Tako da, če težko čakate na nove lekcije, lahko med tednom ponavljate prejšnje. Ker bolj kot boste ponavljali, bolj se vam bo usedlo v spomin in bolj tekoče boste zadevo uporabljali, brez da bi razmišljali. Današnja tema je pa ednina, singular, in množina, plural. Zadeva je takšna, da so samostalniki v angleščini, kar se tega tiče, v 4 skupinah. Prva skupina so popolnoma običajni samostalniki, kjer se na zelo enostaven način naredi množino. No pa pojdimo, Diego, začnimo. Why are you laughing, Diego? Because I heard a gremo pa pejmo. I know those two. Number 1, a boy. A boy. Fant. Plural. Boys. So what did we do? We took the article a away and we added the letter s. Kaj smo naredili? Odzeli smo člen a in dodali smo s, kar pomeni, da je množina. A girl. A girl. Dekle. Plural. Girls. Dekle, Diego. Dekle. Aha. An apple. An apple. Plural. Plural. Apples. Jabolko. Jabolko. A book. A book. Knjiga. Knjiga. Fino. Books. A chair. Chair. Stol. Stove. Chairs. Not cheers. Ne. Chairs. Table. Miza. A table. Misa. Tables. Do we have any space left? Ne. Ne, ni več prostora. Diego, can you repeat please and circle the S? Pa ponovimo. A boy. Boys. A girl. Girls. An apple. Apples. A book. Books. A chair. Chairs. A table. Tables. Pobriši tablo, prosim. Ful dobro. Super. No, zdaj vam bomo pa dali eno vajo. Ste pripravljeni? Ja? Ja. An exercise. A cow. A cow. Krava. Uj. What happened? I put cow with A. Ne. Cow. Krava. Krava. Cows. No, it's an exercise for the students. Oh. Zbriši, prosim, Diego. Briši. Ne, Next. Diego. Another one. Ne. A horse. A horse. A turtle. A turtle. Želva. Želva. Excuse me, how do you say a horse? Konj. Konj. A rabbit. A rabbit. Zajček. Zajček. A banana. A banana? Ooh. How do you spell banana? Like it sounds? Banana. With one N? Banana. A banana. Na. Banana. 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 I was telling you in Slovenian. Slovenian. Banana. Banana. An orange. An
Orange. Pomaranča. Pomarancha. One more. Lemon. A lemon. Don't tell me. Lemon. No, ne. Limona. Limona. Oh, limona. Like melona. Upam, da ste že kar sproti odgovarjali, če ne, pritisnite pauzo, pa se vrnite po odgovor. Diego, pravilni odgovori so? Pudover. I didn't understand you. The answers, please. Oh. The a correct horse. answers. Horses. A turtle. Turtles. A rabbit. Rabbits. A banana. Bananas. An orange. Oranges. And lemon. Limona. Lemons. Obkroži, prosim, črko S. Obkroži. Circle the S. Ja. Horses, turtles, rabbits, bananas, oranges, lemons. Super. Pobriši tablo, prosim. Ja. No, zdaj bomo pa šli v drugo skupino samostalnikov. In sicer so v tej skupini samostalniki, ki se končajo s črko S, s črko XX, s črko CH ali pa s črkama SH. The first one would be a dress. A dress. Lepa dress. Obleka. Obleka. It's an exercise, right? Aha, no. It's an I explanation. put the plural. Aha, Dresses. aha. Dresses. Obleka. Druga beseda bo a box. A box. Škatla. Škatla. Boxes. Naslednja črka bo, a beseda bo a watch. A watch. Ura. Ura. Watches. In zadnja iz te skupine je a dish. A dish. Posoda. Posoda. Dishes. Aha. Diego, prosim, podčrtaj. Podčrtaj. Underline. Kaj? Prosim. Podčrtaj. The letter S in the word dress. Uh-huh. Could you underline it, please? Yes. And circle what you did to make a plural. To the dresses? Dresses. What did you add? Dresses. Circle, Yes. please. In the box, please underline the X. I'm sorry. You wanted me to underline the S in the plural or the singular? Now in the singular, please. Singular. Okay. Super. A box, please underline the X I underline the X and circle in the plural. and circle the plural. The letter Watch. ES, no? I underline CH And circle the ES. and circle ES. A dish. Dishes. Se pravi, samostalniki, ki se končajo z besedo s črko SX, CH ali pa SH, se jim doda ES za množino. Zakaj? Zaradi tega, ker bi si zlomili jezike, če bi poskusili dodati samo S. Dress, box, no, ni mogoče. Zaradi tega se doda še črko E. Diego, prosim, pobriši tablo. Ja. Zdaj gremo pa v tretjo skupino samostalnikov in sicer so tukaj tisti samostalniki, v katerih sta zadnji dve črki, ena je soglasnik, zadnja je pa Y. A pony. A pony. Is this an exercise or explanation? It's an explanation. A pony. Ima soglasnik N, potem pa sledi Y. How is the plural, Diego? I put the arrow. An I. Za množino se Y spremeni v I. Ponies. In se doda ES. A penny.
Cent. A penny. Arrow. Puščica. Pennies. Naslednji je a baby. A baby. Aha, je spet B pred Y. Babies. Dojenček. 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 V redu. Pobriši tablo, prosim, Diego. Erase. Aha. Ja. In zdaj smo pa že v zadnji skupini. Za to skupino pa ni drugega zdravila, kot ponavljati oblike toliko časa, da se jih zapomnimo. The first one, Diego. A child. Child. Otrok. Otrok. I write the plural? Please. Children. Aha. Ne. Children's. Aha. Tukaj se doda R in mislim, da je to edin samostalni, ki se zgodi kaj tazga. A man. A man. Moški. Aha. Plural. Plural. Men. Man. Aha. Men. A woman. A woman. Ženska. Ženska. Women. Tukaj, če ste opazili, moški, v ednini se napiše M-A-N, ženska se napiše dvojni V-O-M-A-N, se pravi zadnje 3 črke so enake. In enako je v množini, moški je M-N, ženska je pa dvojni V-O, potem pa M-N. The next one is a fish. Riba. A fish. Riba. Plural. Fish. Aha. Tukaj se pa samo člen odzame, nobene druge spremembe ni. A sheep. Sheep. Be. Ja? Ja. Plural. Ovca. Sheep. Ovca. Aha, tukaj se zgodi podobno kot z ribo, samo člen se odzame. Diego, ponovimo, prosim. One more. Ponovimo. One more? I have 2 more. Ponovimo, why don't you repeat these ones and then we write 2 more when you erase. Okay. I write what? Repeat. A sheep? I repeat Everything, all of everything. them. Oh, okay. A child, children. A man, men. A woman, women. A fish, fish. A sheep, sheep. Pobriši, prosim, Diego. Erase? Aha. All of it? Hitro, quickly, please. Oh, So hitro, we don't hitro. run off the time. Hitro. Hitro, pohiti. Ja, hitro. Zdaj, imamo še 2, ki se mi zdita precej pomembna. A tooth. A tooth. Zob. Tooth. Soap. Zob. Teeth. Aha. A foot. Foot. Stopalo. Stopalo. Feet. Aha. Takole, tele si je treba enostavno zapomniti. Pobriši, Diego. Erase. Aha. Zdaj bomo pa naredili eno vajo. Ste pripravljeni? Tukaj ta vaja bo pa kot ena mineštra. Samostalniki bodo iz vseh 4 skupin. An exercise, Diego. A boy. A boy. A child. A child. A boy je fant. A child je otrok. Uh-huh. A fox. A fox. Lisica. Mm-hmm. A witch. Čarovnica. Čarovnica. A lady. Gospa. And one more. Gospa. A toy. A toy. Igrača. Igrača. Če potrebujete, pritisnite pauzo, ni nobenega problema, ker ste pač šele prvič slišali razlago in so samostalniki v 4 skupinah in se vrnite, da preverite pravilne odgovore. Pauzo. Pauza. Diego, the right answers are? A boy. Ta je iz skupine pravilnih. Boys. Aha. A child. Ta je nepravilen, si ga je treba zapomniti. Children. A fox. Se konča z X-om. Foxes. Aha. A witch. Se konča s CH-jem. Witches. Aha. A lady. Je Y in soglasnik. Ladies. Aha. A toy. Igrača. Toys. Je spet pravilen. Jaz upam, da ste pač razlago razumeli.
Če se niste počutili najbolj sigurne, kako odgovoriti vajo, je normalno, ker so pač iz 4 različnih skupin. Predvajajte si ta isti video do naslednjega petka, ko bova tukaj z novo temo. Če vam je bil video všeč oziroma vam je koristil, nas naj jo lahko všečkate, jasno, da delite lahko ta video s komarkoli, pač menite, da bi se rad naučil angleščine. In seveda lahko se vpišete brezplačno na najin kanal, tako da boste obveščeni vsakeč o novih vsebinah. Prosim, v komentarjih napišite, če ste razumeli razlago, če vam je všeč dinamika, da najprej razloživa slovnico, potem eno vajo naredimo skupaj in potem vam damo eno vajo, da jo rešite sami. In če imate kakšno željo po kakšni specifični temi, da jo obdelava. Se vidimo naslednji petek. Adijo! Adijo.